Yes, kananya mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri utwo masaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuri utwo masaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba ku itariki zigera kuri 22 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana tugarutse mu cyitwa makuru, tugarutse mu cyitwa imiripuko kwa Sebarundi. Moto fire. Ibintu byakomeye tugiye kuba tubyinjiramo tubikomozo, ariko kandi rwose nyamuneka tubiva imuzi n'imuzingo, tugenda duca mu bice bigiye bitandukanye, tuba updating, tubabwire uko situation ihagaze mu buryo bwese cyangwa ubundi. Muraza kunyemerera dusimukire Gitega, munyemerera dusimukire Bujumbura. Ni Bujumbura kugeza mazinga ya navuga yuko ikomeje kugenda igaragaramo ibintu bitari byiza. Ese ndamutse nkubwiye yuko Red Tabara yamaze kuzenguruka ikibuga kinini cya Bujumbura, ibi bintu wabifata ute? Ibi bintu wabifata ute? Ngira ngo tugiye kuba tugaruka muri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updating 5 kuri 5, tubabwira uko situation ihagaze. Red Tabara rwose igihugu cy'u Burundi irimo irakinjiramo mu buryo bwa nyabwo, noneho bugaragarira buri wese, kugeza mu masaha y'ijoro umutekano wamaze gukazwa mu bice bigiye bitandukanye, nyuma yuko harimo haragaragara amakuru yuko Red Tabara ishobora kuza gukora akantu 5 kuri 5. By'umwihariko nyemerera mbere yo kugira ngo tugaruke cyangwa se twinjire muri ano makuru n'ibindi tugiye kuba tugarukaho byinshi cyane, kuko ntabwo twari twayatangira, nta nubwo twari twavuga zimwe mu ngingo z'ingenzi turi bwibandeho. Munyemerere by'umwihariko munyemerere rwose nyamuneka mbasuhuze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, Korine Mujejuru, Korine Munana, Korine Munangara, Korine ya Kinazi, badukurikira bari muri Korine ya Tongo, badukurikira bari mu Buganda, badukurikira bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, hose bariyo 5 kuri 5. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima ku mugabane w'Uburayi, baba bari mu ntara 6 diaspora, baba bari Canada, baba bari mu Bubiligi, mu Faransa, baba bari United Kingdom. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye kuba rero tugaruka ku ngingo z'ingenzi zigira ziti, ariko mbere na mbere mbere ko ninjira mu cyitwa ingingo z'ingenzi, umuntu wese rwose nyamuneka uzi neza yuko akunda Moses aze kubinyereka muri comment, liking, ndetse kandi nabo turi kumwe bangaragariza urukundo, nabo baseke tubyumve, bagaragaza yuko ibintu bimeze neza, kuko natwe ubundi abadukunda natwe turabakunda cyane, bakunzi ba Duniani Konte TV. Hari umuvandimwe ujya unyandikira uri muri Canada akambwira, hari n'undi uri mu gihugu cya Tanzania ujya unagira bw'icyo akamubusesenguza akambwira ati, Bwana Moses, amakuru tugezaho ni amakuru by'umwihariko tuba tugomba no gutangira igiciro, ariko bigendanye n'ubushobozi bwacu, buri umwe wese agatanga igiciro cyo agatanga imbaraga zo kubyumva cyangwa se zo kwa yatera comment, ariko natwe tuba tuzi ko mutuzikana. Nyamuna mujye mubigaragariza muri comment, mutere comment, mutubwira ati ahangaha dukeneye yuko tugira hitwa za Murangara, dukeneye yuko tugira za Kirundo, dukeneye yuko tugira za Uvira, dukeneye yuko ugera hano za Gitega, dukeneye kugira Bujumbura. Uturebere ese koko ibirimo biravugwa, kuko ibyo Red Tabara irimo iragenda itangaza ivuga yuko igihugu cy'u Burundi igomba kugisubiramo ari igihugu kirimo amahoro n'umutekano, byose utumenyekere neza, umenye nimba birisire. Gusa muzajya munyihangana, rimwe na rimwe bafite icyitwa drone. Turaza gusimbukira ku kibuga kinini tubabwire byinshi ku bijyanye na Red Tabara. Bivugwa ko iki kibuga cy'indege yamaze kugisatira, iki kikaba ari ikibuga kiri international. Turaza kuba tureba ibyacyo, turaza kunyarukira hano za Gitega tubabwire ibya FDD, ariko tugaruke gato ku witwa Reverien Ndikuriyo urimo ugenda uganiriza abaturage, ndetse uraza kumenya iby'inama idasanzwe yabaye Gitega, akaba ari inama yahujije bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye. Uraza kugenda umenya byinshi bigiye bitandukanye. Turaza gusimbukira ahitwa Kirundo turebere hamwe icyo deployment imaze iminsi hakorwa ibyiri kubara, ariko ngo hari bariyeri n'akatarama bariyeri makuru rwose ahangaha ngo harimo baranagukekaho yuko ngo ushobora kuba uri aduyi, ngo bikaba byakubera bibi cyane,
cyangwa rwose ngo bagira gutya ngo bagukekaho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikaba byakubera bibi cyane. Ni amakuru rwose ndimo ndagenda nakira yemeza yuko nyamuneka igihugu cy'i Burundi kiri mu kaga gakomeye, ariko ibi byose bikaba bikomeje kugenda bijyana n'umutekano muke ukomeje kugenda uhabarizwa mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ngira ngo turaza kubikomozaho, gusa ikindi kintu mugomba kumenya, uwitwa Agathon Rwasa nawe yakamejeje ababanda kugarika bakameje bamaze iminsi bavuye muri CNDD-FDD. Hari amakuru menshi akomeje kugenda atangazwa by'umwihariko kandi avugwa akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi, aho twaba twamamaje aho hayorogo. Yes, reka duhita twikomereza by'umwihariko amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Reka twinjire ano mu gihugu cy'u Burundi, ariko tugaruka gato kuri CNDD-FDD ikomeje kugenda ivugisha benshi. Ariko mbere yuko ibi byinjiramo n'ubundi, kuko twabivuzeho kare gato, munyemerere tubanze tugaruke kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse kuri ibi bijyanye na Red Tabara bivugwa yuko rwose isaha ku isaha iki kibuga cy'indege ishobora kukigera amajanja. Ni ukuvuga ngo iki kibuga cy'indege cya Bujumbura ni kimwe mu bintu navuga by'icyitegererezo hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse kikaba bimwe mu bintu navuga yuko igihugu cy'u Burundi kiramutse gitakaje gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Amakuru atariyo ivumbi namaze kuba natira aturuka kuri drone zacu cyangwa se ku cyitwa imboni zacu ziduha icyitwa idonido ziri ku kibuga cy'indege cy'u Burundi, aremeza ko ku isaha y'isa 12:05 igera kuri 15, ubwo birumvikana turaba twamaze gukandagira ku isaha y'umugoroba, ngo icyitwa gupanura, ngo icyitwa umutekano, ngo icyitwa bya bikoresho by'ikoranabuhanga, icyitwa byinshi bigiye bitandukanye bishobora gucunga umutekano ngo biri kugenda by'umwihariko bikoreshwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi rero bikaba bikomeje kwifashishwa mu rwego rwo kugira ngo aduyi ataza kuba yagira gutya ngo agakora igitero ku kibuga cy'indege. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara hano makuru twamaze kwakira, ariko kandi dufite nuko icyitwa coalition by'umwihariko ya FDLR nezi mbonakure zafatiraga imyitozo mu kibira hano mu kigo cya gisirikare cya Mbandaka, bafatiraga imyitozo za Cibitoki mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Aba bose n'ubundi ari bamwe mu bakomeje kugenda bagira gutya by'umwihariko bagakaza umutekano mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu ariko nyamuneka uyu munsi mwabibonye yuko rwose icyitwa udukote nadukozeho, nkaba nambaye Bayern Munich. Ubu tuvugana rwose akabara k'umutuku niyo kagaragaza buriya, kuko ndayifanaga cyane. Ni ukuvuga ngo bigendanye n'akabeho gahari ndetse n'uburyo mu gihugu cy'u Rwanda ubukima ihagaze, niyo mpamvu twaje kuri mikoro cyangwa se kuri kamera twambaye amakoti mu buryo bwo kugira ngo icyitwa imbeho by'umwihariko itaza kubidushyira ku butaka, kuko buri imbeho ni kasha. Ahantu imbeho iragufata ikakuzengereza ikagukubita ku kibuno ibishari ikakubwira ati cara wige. Ubwo rero rwose tuba tugomba kugira gute kuyirwanya, kugira ngo n'abakunzi bacu badukurikiye namara nawe gushyiramo ikote rye nabo rwose akaradiyo cyangwa se agatelefone agashyire ku musego. Reka twikomereze ariko abantu bagenda bambaza uwitwa Bwana Karemba Aimable kare nigeze kubabona mbabwira yuko uyu mutaramu rwose bigendanye n'ibibazo byabayeho dusigaye tugira gutya tukamwohereza mu gihugu cy'u Burundi kuri tele. Ubwo rero rwose nyamuneka amakuru atwandikira ayikishe ku rubuga rwa WhatsApp, nimutongera kumubona kuri no kamera nimuzabitindeho, kuko murabizi ko yabaga yicaye hano nanjye nicaye hano. Ubwo rwose hari ibyo bayaduhaye nawe aba yagize umusada cyangwa umusanzu atanga kugira ngo aya makuru abageraho. Nyamuneka tuba twagize gutya rwose tukamwohereza kugira ngo atuzane icyitwa idonido. Reka twikomereze gusa ku buhanga bw'ibyuma baze kunzira kutuziho gake,
kugira ngo ijwi rigereyo neza. Tugaruke hano muri CNDD FDD, ariko tugaruke go gato ku nama idasanzwe yateranije abayobozi bagiye batandukanye, ndetse iyi nama ikaba yarimo umuyobozi mukuru bita Reverien Kuriyo. Uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Ni inama navuga yuko rero by'umwihariko yavuzwe cyane, ariko inama muri uku kuvugwa ikanakorwa. Ni inama ariko abantu bakora ibi bikorwa byo badufasha kugira ngo amakuru meza bagereho. Mu kanya ndaje mbereka ahantu mbajyana rwose, mushyiremo imyenda rwose kuko hari abantu baba bitaze kugira ngo amakuru bagereho. Buriya icyo kintu rero kiba ari ikintu buriya cyo kubahwa. Iyo umuntu yagize gutya akavuga ati amakuru agomba kubageraho ku gihe, Moses wanyu agomba kunywa amazi kugira ngo imihogo igororoke. Nyamuneka ko tubanze tumwe ku mazi, mutazabona tugagarariye kuri za mikoro tukaba nk'aho bita ba Constantine baguye kuri stage. Maze kari kashara. Yes, kanikomereze by'umwihariko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ahubwo tugaruke gato n'ubundi muri CNDD FDD. By'umwihariko ni CNDD FDD ikomeje kugenda igaragaramo umwiryane. Mu kanya gato rero nibwo bashoje inama, ikaba yari inama yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, ndetse iyi nama ikazamo abitwa ba General Prime Niyongabo. Ni inama yitabiriwe n'uwitwa General Neva, ikaba inama yitabiriwe na benshi bagiye batandukanye. Nifuri ikaba inama yitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. By'umwihariko ni inama yagiye igaruka kuri abayobozi bamaze iminsi bava muri CNDD FDD birukanwa, kuko murabizi ko abayobozi bamaze iminsi birukanwa. Iyi nama rero ikaba yabagarukaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse ikanabagarukaho bagira ngo barebere hamwe uburyo ibintu bashobora kubishyira ku murongo, ndetse ikijyanye n'umutekano muke by'umwihariko ubarizwa muri ibi bice ukaboneka, ndetse n'abanyapolitike bari indani muri CNDD byaba bagivamo ndetse n'abayinjiramo, kugira ngo bamenye indangagaciro ndetse n'ibyo CNDD FDD ivuga cyangwa se ikora, ndetse n'abifuza kuba bakinjiramo by'umwihariko babatekerezaho kugira ngo barebe nimba ibyo babishyira ku murongo. Abantu bifuza kujya muri CNDD FDD nabo bakaba bakinjiramo. Ubwo rero iyo nama yanditswe irangije iranarangira, ariko ni inama n'ubundi yarangiye nta gitekerezo kimuzima kihari, kuko n'ubundi n'abagaragara muri CNDD FDD aba nabo ntacyo bamariye ubutegetsi bw'u Burundi, kuko n'ubundi turabizi ko barimo nk'ibipupe. N'ubundi witwa General Neva uyoboye igihugu ari nawe ugaruka akiyoborera ibingibi mukomeje kugenda mubona. Turimo turagenda tugana ku musozo by the way. Yes, no kuvuga ngo rero iyi nama yaje kurangira nta kintu kizima kivuyemo, ndetse ubu tuvugana ikirimo kirarebwaho ni ugukaza umutekano mu bice bigiye bitandukanye bya Bujumbura, Gitega. Yes, birumvikana yuko rero ibyo byose ni bimwe mu bintu bishobora kuza gukomeza guteza ikibazo gikomeye cyane ubutaka bw'u Burundi. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe, tubashimiye cyane, barakoze cyane.